Sini media taprono song Kanchanpur Tipra Motha Block Committee nongi ke ha press meet saklai mo mia ke 5 tarik Juno je sini honorable Bhabaranjan ReangniSaka ke ha allegation tu samo mono journal ni rang 7 lakh rang chami ye je allegation tu samo abon te jom ke press meet mo phaimsi mami ke siang ne namo bochini junal ni je rang 7 lakh chami mo aboni work order sinthia to so abona investigation ke ha abo junal ni je maintenance samung abo samung ke 26 February 2021 mo samung aboni somoyo chini TTA DCO chini Tipra Motha Sarkar phaibo phayako chini Tipra Motha TTA DCO Sarkar phaimol ke 10 tarik April 2021 se phayo ke sungsiak nema nangmo ke abo je samung Tipra Motha ni somoyo umo samuya BJP IPFD Sarkar Tripura Rajyo BJP IPFD Sarkar chini ADCO administration by ke chalo to muni somoyo tamo samuse abo chini Tipra Motha bai ba chini TTA chini honorable chini Tipra Motha ni je kono pro bai kono সম্পর্ক করে abo umbaye abdike rang chami he umale completely coffee ke false allegation to samse chini honorable ni sakawo mung hamya kenma he sorjondro kemse he jong Tipra Motha block committee nongi ma saklayo inke abro je 7 lakh rangchami hemambo boro work order ni modeo total rang 9,98,687 rupees abo amount by kuno mil emokroi umbaye abdi ke false allegation to samono sung Tipra Motha Kanchanpur block committee nongi sung deny keo abono sung তীব্র প্রতিবাদ জানায়ও এবং নিন্দা জানায়ও বদিকে যাতে পেপার ও ফলস এলিগেশন যাতে তুইসানে তাংথো চিনি থাংহামানো স্পাইনি হিয়ে বদিকে চেষ্টা কে দঙেরাও বদিকে কপি সায়ে চিনি অনারেবল সাকাও ফলস এলিগেশন তুইসায়ে মহায়া কিনি নিরাও যাতে বদিকে বিস্কামো তাংথো উমিব নিউজ কমপ্লিটলি ফলস প্রমাণিত ওহা umbaye joto nai tongero nufo information bo press meet saklai mong dige joto no masir pio